Ovo je jedna od meni najdražih trajnica i sve ove slike koje vidite, sve su to moje biljke, biljke koje cvjetaju u mojoj velikoj bašti. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze. Današnja tema je Echinacea purpurea. Ima jako puno vrsta Echinacea, a najpoznatija je naravno purpurea. Poznata je još palida, ali ima još jako puno vrsta. Echinacea purpurea potječe iz prerije Sjeverne Amerike. Tamo je pjeskovito, suho, znači ta biljka je biljka sunca i ne treba puno vode. Zato ona ima jako dug korijen u toj potrazi za vodom. Naravno, ako je suša, potrebno je zalijevati, ali želim da kažem samo da ona puno bolje podnosi vrelinu i sušu nego neke biljke. Nekad se Echinacea purpurea koristila samo kao ljekovita biljka. Znači, sijale su se njive i njive ove ljekovite biljke prerađivale i onda koristile za određene preparate koji su se koristili u medicini. Međutim, u zadnje vrijeme ima jako puno novih hibrida. Ima ih sa duplim cvijetom, sa jednostavnim cvijetom, ali ja više volim iskreno ove s jednostavnim cvijetom jer se one mogu sijati i 2-3 generacije daju iste boje kao one početne boje. Kod duplih Echinacea, to jest Echinacea sa duplim cvijetom, ako ih posijete dobit ćete onu formu roze Echinacea purpuree. Međutim, ako posijete ove s jednostavnim cvijetom, crvene, žute, bijele, narančaste, sljedeća generacija je ista velika vjerovatnoća, i to se meni dešavalo, da se dobiju biljke u istoj boji. Međutim, onda negdje poslije 3. generacije rastu nove biljke iz sjemena koje su isto ona početna roza forma i boja Echinacea purpuree. Echinacea se može razmnožavati na 2 načina, to je dijeljenjem korijena i sjetvom. Korijen se dijeli negdje nakon 3 godine da bi imali onako lijepe biljke. Naravno, vi ih možete i prije podijeliti, ali ćete imati malene biljčice. I sjetvom. Svi vi znate moj problem sa srnama kojima je poslastica bila Echinacea. Znači, dok niknu oni mladi listovi, oni ih pojedu. Tako da ja moram obnoviti. Ima još tu Echinacea. U ovoj gredici sam ih prekopala, osim par je ostalo. Plijevila sam, morala sam to drastično sve vaditi. Tako da sam puno Echinacea uništila, ali u onoj gornjoj gredici i u ovoj iza mene ima još puno Echinacea, ali ja želim svejedno da obnovim i da ih imam još više. Ja sam i prošle godine sijala i ove godine ću presaditi te moje Echinacee mlade, one će ove godine cvjetati, ali je vrlo lijepo recimo kad u ljeto se zašareni. Ja volim inače kombinaciju bijele i zelene boje, ali kod Echinacea volim to šarenilo i meni je fantastično. Znači, meni Echinacea nikad nije dosta. U jesen ove štapke cvjetne se osuše i osuši se onaj gore cvijet i onda gore izgleda kao ježeva glavica. Njemci ovu biljku zovu ježeva glava. Znači, u jesen kad se štapke i cvijet osuše, ostanu gore kao ježeve glavice. I te štapke nemojte rezati. Prvo, one su hrana pticama, a drugo, naravno lijepo izgledaju. Zamislite kad snijeg pane i tako te ježeve glavice ispod snijega. Izgledaju zaista fantastično. Ako do sad nemate Echinaceu, posijte je. Ja imam i onu ljekovitu purpureu, a imam i hibride. Znači, kad biljka procvjeta, te roze cvjetove koji se mogu prepoznati, jednostavno otkinete, osušite i koristite za čaj. O toj biljci možda, o njenim ljekovitim vrijednostima drugi put. Sad sam samo htjela da kažem, da predstavim tu biljku za sve one koji je do sad nisu sijali. Ova biljka klija na normalnoj temperaturi i u tami. Više o tome, o osnovama sjetve, kako se koja biljka sije,
možete pogledati ako kliknete na link gore. Znači, ovo je tamno klijajuća, klija u tami i sjeme se pokrije sa 2 do 3 cm zemlje. Naravno, zalijete i onda samo održavate tu vlažnost i čekate da vam biljke niknu. Ja ove mlade biljke sadim tek kad malo ojačaju zbog puževa i puževi vole mlado lišće, echinacee. I još jedan savjet. U proljeće recimo počinje da vam niču echinacee. Kišovito je, ima puno puževa. Jednostavno odrežite dno flaše i stavite preko te biljke. Ako koristite onaj biokorn, možete staviti par onih komadića u flašu i ako tu ima puževa, on će to pojesti i naravno zna se šta će se desiti, a svi oni okolo ne mogu proći zato što je flaša tu kao ograda. Ako vam se video sviđa i mislite da bi nekom pomogao, da bi neko dobio ideju da isto posije ovu biljku, slobodno video podijelite, a mi se vidimo uskoro opet. I to je bilo sve za ovaj put. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze. Suada, tvoji božuri čekaju na tebe. Ovdje su posađeni. A ako još uspijemo par iskopati, bit će dobro. Ovo smo muž i ja u mladim danima, kao djeca. Ovo je muž bio opet vrijedan, iz desne strane je napravio gredice, a ovo je perlit da malo olakša, da malo napravi zemlju prozračnu. Ali o tom nekom drugom